Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silian sangpuya tukina COVID-19 din hun thar brami zanhi pasarin rian kai ti mu chu ani tun hnaya then zol khuwa Japanese encephalitis na mu chu anya soi chung chang chu enfia turati ani thu health department in soi Drupadi Murmu chu India president sompangana tan than ani Union Housing and Urban Affairs Minister Hardip Singh Puri chuan PMA wine hoya Kumin Mars Khan Khan chen invite bel se khatle noi somni pani sangna turti chu ani to ati tukina COVID-19 din hunshia thar bra mi zani pasarin rian kai ti mu chu ani a arette satanga mu chu zani panga ni in thru na ta tangin pani mu chu ani bok sample test zong za sari pakhat jinga za somni pakwa point panga pathun positive a tundin huna shikai to zong hi nuai ni sing thum sang khazali som pakhat anni a nuai ni sing ni sang kuwa zasari somret bread and call damani to a and call lai zakwa somporuk omin mi zasari pasirina thipui to ani meching sang khat zela positive mu chu to hi zani somani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to hi somruk pali anga chut ani Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Nimin Khan CM Cabinet Meeting Room Power and Electricity Minister Pu Alazilian le PNE Department Hokten Mizoram Mamo Golphetha le chungchang an soiho soiho na hian state sarkar and power company sang atanga Golphetha ale dan le sum sen dan te an tho ho hun chung turba ka Golphetha siam chu konga ro manna omte soiho ni a Golphetha Mamo na san chho zela wangin ale na sum sen po tam zela sum sen po atam zela wangin man zo ka le theitur zona poimo thu te asiam chu konga po khwarel thilom sa te ti chetam lo zonga malak na ngai poimo turani thu te soi ani he soiho na advisor to CM technical PNE secretary le department thoktu dangte antel ani tun hnaya then zol khua a Japanese encephalitis na mu chuania chanchin bulama tarlan chu Elisa antibody test manga mu chuani a hei hi anem nge na test ani lo wangin a CSF sample hi test na rin tlak jok real time PCR test turin lalpat laboratory Kolkata thonani ti health department thu chu na soi then zol khua Japanese encephalitis na mu nia soi chungchanga hian sample test ti ni in nilani khan result ti chhoni a he test result in sample hi a negative awangin Japanese encephalitis confirmed case anga pom the ala nilwa he tiang ni wang hen Directorate of Health Services kaishuna noya meeting le inghalani a health department official te meeting chuan investigation mumal zok kalpui tha ti a epidemiological entomological le environmental investigation te nei tura malak mek ani a Mizoram chunga real time PCR test molecular diagnosis ti theitur po hian malak ngalani pok tundin hmuna mi puite tan chi aina turo omlo ti soin health department chuan chaktakin mala zeldon ani anti Power and Electricity Department chuan online manga electric bill pe ka har sana nei an omti ria in siam that na an thok meka July tha electric bill pe ka har sana nei te tan bill pe khun chunga potsei PNE department chu talan danin consumer thanem takin online mangin electric bill and pay theito line billing system le software tharin a huam chunga consumer then khatan online manga bill pay ka har sana ala omni in riatani a he har sana chingfel tur hian theitop chorengani a hun relo te a chinfel thoi be se ni consumer then khatan har sana la oma wang hian billing system le software thar manna huam chunga consumer tan July tha electric bill pay thei hun chung chu tun thani somni pakwa thleng po sei ani LED minister pukelarin lena nimin khan then zola puanta jena hun sangna turatlo minister chon then zol chu mizo puanta na hun puile hral chuak tam khuani thu soin chung ko tam takin puanta chu ejon nan manga an puanta te moi jok le thazo ka an siam chu theina na handloom designing training center saktur chu atangkai he donani ati then zol handloom design training center hi local administration department in RGSN noya economic development and income enhancement component asak turani a sumro man chu cheng no za somli pakhatani a building saknan cheng no somro pore ro manani a building hi chhong khatani anga puan zona mun ne training na mun te omang hei thenzol visila thenzol handloom association 10 chang hovin and enkoldon ani building sakba ka training puan ta na mun dang tlo azin chuale azor chholma malak na turte po akengtel ani Nimin Khan Agriculture Minister Pusilarin sang chuan silai mola submission on agricultural mechanization noya agricultural machineries and implementation for custom hiring center tan tractor availiam agriculture minister Pusilarin sang chuan leilet nei tu ten
anin man trom tur tractor le na man ruwa pek chone vailiam na program bo cha ani thei chu lom omati a agriculture mechanization hi na zo ka kalpui chu sarkar tumni in leilung manga thar chu atam zel theinan ina tractor dong tu lo nei tun tel khom te chuan tangkai taka kholan mana nei tu chan chang thiama nei tu bik omlovin an member tin ten atulatan an hmang theu turani a mi malpum bel bik an omani chuan department ho tu ten agreement an sign nan milin manna ang atia sarkarin theitop achu angin lo nei tu ten theitop an chu aturani a Chief District of Focus le RKVY kaltegin ran chu herna khol chu tlung vel le haulong tlang dung ten an hmang tangkai hle ni ti soin thorim na le tumna hian hmalam min pan tir ni ti hretharin ril ru thar thinlung thar ne na hna thok turina somani tractor le na man ruwa te Mizoram hun sang sang lo nei tun tel khom som ni panga te hne na pek chu atumani a nimin khan tractor poruk vai liamani a lo nei tu group khat zela khol in tur hian central state sarkar tangkop in cheng noi ko le singa zelin chanpuina pe a hemi bak za som chu lo nei tu ten an tuma an tractor lak do zirin an choi bel zat ero en anglo thungani tundin hmuna hian custom hiring center zani som thum pathum din to ani a tractor le na man ruwa hi tundin hmuna vain zani somnga poriat pek chua to ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Agriculture Department tangkup chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lom nakal pui mek polling quiz competition August sang hi som hi tahi theng kartin quiz in elna abot saida e quiz in elna hi kartin in rinizan chanchen thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathiani zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar lungai tu thin che chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Draupadi Murmu chu India President sompangana tan thlan ani NDA candidate P Draupadi Murmu hian vote nung zong za somrupali point bial pathum mu a tribal zinga president tan thlan masak berni in meche president pani na turani kum somrupali upa P Murmu hi India President zinga no pang berni don boka ramin zalena ane nuwa piang zinga president masaber tur ani Union Housing and Urban Affairs Minister Hardip Singh Puri chuan Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Housing for All Mission nuaya kumin March thathleng khan chena in viable chakhle noi somni pani sang tur ti chu ani to ati a heng zinga tang hian chena in noi somru pakha chu adong tu tur den hena hlanani to ani ati nimina lok sabha zobelna changin pupuri chuan sarkar la pu tanga puina mangin sigle sa engpo mil thei tur chen in khoppuya mir thei tan saksak ani ati a kumni kala chungin in noi somli pakhat vel saktura ti fel to ani ati bok chanchin thar serti topna na tang pui tukina covid-19 din munshe thar berami zani pasrin rian kai ti mu chu ani tun hnaya then zol khwa Japanese encephalitis nanna mu chu ania soi chungchang chu en fiat turati ani thu health department in a soi Draupadi Murmu chu India President sompangana tan thlan ani Union Housing and Urban Affairs Minister Hardip Singh Puri chuan PMAY hnuaya kumin March thathleng khan chena in viable chakhle noi somni pani sang tur ti chu ani to ati chuti song chu chanchin thar kan puan thei chu ani